Pozdrav youtuberi, danas ću da vam pokažem kako da skinete i instalirate Sony Vegas 7 i da skinete ovaj activation code i serial number tu dođe. Kada izaberete da skinete Sony Vegas, kliknete ovdje na download, evo ja sam već skinuo, tako da neću, i ovdje kliknete na ove tačkice ispod i skinit će se ovaj kod. I sada uđete u instalaciju, idete run, next i malo prečekate. I sada idete ovdje na download da se ovo skine. Ako nemate, neko već ima net framework i ovaj Microsoft Visual 2005. Ja ću da pauzirati video, pa kada se ovo završi opet ću da nastavim. I samo kliknite sada na install i to će se instalira. Ako to nemate, idete next, ovo prihvatite, idete install i sačekate. Pošto sam ja digao sistem i nisam instalirao net framework i ove neke potrebne stvari, to ću kasnije da radim, pa zato mi sad to izbacilo da skida se instalira. Sada samo malo sačekate i sada samo kliknete na finish i sad će se instalira ovaj Microsoft Visual. I tu ću da pauziram i to se instaliralo, idemo na OK, idemo next, ovo označite ovaj have read, idete next, ovo stavite da je vam ikona na desktopu, idete install i sada čekate. I sada idete na next i sada se instalira ova Sony Media Manager 2.2. Ona se brzo instalira. Evo vidimo već se pojavila ikona od Sony Vegasa. Sada još ovo. I nisam znao će ovako dugo da traje, ne bi ni stavio da čekate, ali hajde, dobro. Idete od na X i dođe vam OK i sad uđete u Sony Vegas i sad treba da stavite onaj activation code, prvo serial number pa onda activation code. Uđete samo ovdje, idete run
i nađete ovdje Sony Vegas 7 i to idete Grenade i sada stavite ovaj serial number, idete copy i ovdje zalijepite, idete next i ovdje register from another computer i sada ću ja tu da se registrujem, pauzirat ću video. I kada se registrujete to će doći ovako, idete na next i sada samo uzmete ovaj activation code i njega kopirate i zalijepite ga ovdje i idete na finish. I to je to, vidimo da Sony Vegas otvara. Hvala što ste gledali ovaj tutorial.